Ke sorkar Jylla Lyngba ke tnad Agriculture and Farmers Welfare mynta ke sngi ke khat tarik Nailur kalau yok ban aiti no iki artylli ki kali kit marep jong ke prime agriculture response ke badai hapoh ke CM Elevate program sha ki kynhun trei sngewbha jong ke thaiñ West Khasi Hills District kata kawei na ke bynta ke Rambrai bat kawei pat na ke bynta ke Mawahynrut kum kedak jong ke jingpyllait ba iki ki artylli ki kali uba Methodios Dkhar MLA ke Mawahynrut constituency bat R.G Momin MLA ke Rambrai Jyrngam constituency kila aiti ushabi jeng ki kali syaki arngut kirangba ki bela yok Lyngba ke scheme katai uba Ranslo Mawlong Secretary ke Nongiangka Weilong IVCS bat Johny Lyngkhoi uriu shimet ya ketiga Jylla ke belingkot la yok ban pelong ha ke hall jong ke office BDO ke Mawahynrut sin adi block ha ke ban Nailur kitigi MLA laidon lang ki officer sorkar beper kentup ya ke kong P yaw MDO nongston uba WB Marbanyang DHO nongston uba regional kharkongor BDO ke Mawahynrut sin adi block bat kiwei Kalau kebangan spesifik message kebangan lapan ayat ni dan ikat kebangan lapan tersebut ini dan dari kebangan lapan on kebangan ini program kebangan transmi oleh dari kebangan kick-off kerugian kecil aiti play dan pelat kini kali kecil aiti kick-off kerugian ini berbesar di bawah dari kini kali. Dari kawei sebentar masuk ini program ketika kalau pun bekerja awareness program ya baru kini song jong kata. Nama kibuan di skim kibadan lagi department health dan baka block dan baka agriculture department dan baka veterinary department dan baka fishery department dan kibai department kibaya ham baki nosong senong jong kene kadong betul kene kasakan kibai masuk senai betul marwa punsin di skim baki ni di baka government ka plan nomor kim point shan nosong senong kibadi open masuk pada baca media masuk lembaga jong kinong Jarang pelat ini kubuat sekarang Jakarta kan jarang air mesin ini nong berarti objektif tu pun kini bicara activities dan itu kini bicara jingrap nanti yang jawab dan kui kini nong tidak ya ini nong tu abang nilai ciki officer dan nilai ciki office repair tem let's say kalau approach ke Johny kalau lek wajib tip ke Johny kalau bahas tak program ke bahkan subhat dan sosial ini trei office ban ai tip ban ai ke juga saya ini kami burung nak kalian juga nak mereka serta tujuh nak kalian kita sosial apa kalian tak approach dengan kalian office repair ini yang burung jalan kata burung dia apa tip dia kali kasih Haru kini ni semua seorang orang niat kalian semua orang dari kata kami jingpyllait. Kita makin kualiti makin jing semua seorang Johny pergi semua seorang orang kata istanban kia dos isuki. Dia semua dia makin mau dia nak nak kecat beliau tip kurang. Ada bang ini check kilo dari ini check office dan ini check kilo ilang salah tin kerja kerja kamu sana bodoh,